Hulumende wakaNgwane ngaphansi kwelitiko letindlu nekutfutfukiswa kwemadolobha bahlangene nabo-ke baphatsi bemadolobha ngenhloso yekutawutfula luhlaka lekusebenta letawusita emadolobha kutsi intfutfuko lekhona kubeke nguleyo leyamukelekako futsi-ke lenganukubeti imvelo. Hulumende ubambisene nebaka-FAO kiwo-ke lo msebenti. Kani-ke Samkeliso Makhubu ukhulumele-ke hulumende ngaphansi kwelitiko letindlu nekutfutfukiswa kwemadolobha. Ihlaka-ke lesolentiwe lubitwa ngokuthi i-framework of core indicators lolutawusita kakhulu emadolobheni ethu ukuthi intuthuko lekhona ibe ngileyo leyamukelekako futhi lengayinukubeti imvelo khonako konga imihlabathi lesinayo emadolobheni. Lo mhlangano-ke wethu lo sitotfula lolu hlaka sisitwa kakhulu baka-FAO, Food and Agriculture Organization. Howard Mbuyisa ukhulumele inhlangano yaka-FAO. Lena i-project le-implementwa ngu-FAO isupportwe ngu-Green Climate Fund nga-$900 US. So i-project yethu-ke seyiya ngasekugcineni. Ngilapho khona sesithi lokuphuma kule project sifuna-ke nyalo sale kubonwa ngemadolobha aku-integrate kuma-planning instruments awo so that emadolobha atomelana nokuguquguquka kwesimo selitulu. Kunalesi kubukile-ke lokuphumelela lokungema-indicators lokumele kuthi emadolobha ethu azame ukuthi awa-achieve lawo ma-indicators ukuze akhone ukuthi abe resilient ku-climate change. Lo mhlangano lona-ke utawusita ukuthi-ke kube netindlela letikhutsata emadolobha nabo bonke nje labanemhlaba emadolobheni kulokunyenti nekokuthi nje netakhiwo tingabi ngileto nje letinabokhonkolo kuphela kude-ke kube nentfutfuko emadolobheni. Nginohlahla Twilight endzabeni te-channel yeMaswati kaManzini.